Ndabasuhuje muzi se ibintu byabaye umushu cyangwa se jihadi uzaba akiriho sipiriye uwo dukunze kwita umushu w'agasongabugari, aka kanya tuvugana umushu atawe muri gereza arazira iki rero? Nk'uko ikinyamakuru Inyarwanda cyabyanditse, reka mbasomere ukuntu inkuru yanditse. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi sipiriye uzaba akiriho wamenyekanye nka Jihadi na Kwizera Nestor ukunda kwiyita Papi Nesta. Nesta bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ya Yampano. Umuvugizi w'uru rwego yavuze ko iperereza ritazahagarara uwakwirakwije ariya mashusho wese adahanwe. Ubu abakurikiranyweho icyo cyaha bamaze kuba 5 nyuma ya Kalisa John uzwi nka K John na Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman ndetse na Ishimwe François Xavier wari uherutse gutabwa muri yombi. Tutagiye muri byinshi ngira ngo muribuka saga y'umuntu witwa Yampano ahantu yageze abantu benshi. Twumvaga ari ibintu biri aho bisanzwe bizarangirira aho, ariko hari ukuntu imaze kuba too much. Nyiri gukora video bivugwa yuko ngo iyi video atigeze ayimarana n'amasaha 8 muri telefone yiwe. Hanyuma rero abantu ariko bagira bate, hari umuntu ngo bari basangiye telefone birangira wiwe afashe ayo mashusho agira ate nyirubwite yari yabikuyeho. Ariko kwa kundi ibintu bidahita bivamo muri telefone murabizi ko ikoranabuhanga rirabika, namwe murabizi. We arayafata arayasakaza, aribwo buryo ki muri kubonamo aba ba Jihadi. Nyirizina rero umuntu uri kuvugwa ahangaha ni Jihadi. Ntabwo tumwanga, turamukunda, ariko ukuntu iyi nkuru yewe yari yakayigira ntabwo abantu bashobora gukeka yuko Jihadi yakabaye azamwe ibi bintu, kuko ibi bintu si ubwa mbere RIB ibimubajije n'ikindi gihe igeze kugera gute kubimubazaho. Ntekereza ko rero nyine nicyo kintu abantu bari gutindaho kuri Jihadi, bibaza ko ibi bintu bigeze kubibazwaho bitari ibya Yampano n'undi muntu wari watanze ikirego, ariko basanga ibyo babakekagaho cyangwa se bagombaga kubabaza iperereza babakozeho bigaragaza yuko nta hantu bahuriye n'ibi bintu. Rero ngo harimo n'umuntu w'umuhanzi nawe ashobora kuba ari muri ibi bintu by'ikwirakwiza ry'aya mavideo ya Yampano. Kandi umuvugizi wa RIB uko mbasomeye aravuga ko umuntu wese ushobora kuba warakwirakwije izi video z'uyu mwana w'umuhungu w'umuhanzi agomba kugira gute, agomba gukurikiranwa n'amategeko. Ariko uko mubibona ibintu bimaze kuba too much, abantu baragiye nyine babigira nk'ibintu biri aho. Hano harimo rwose ngo wakaga amafaranga akavuga ati mumpa amafaranga niba mubizi neza izi video za Yampano tugisohoka mu kwezi kwa kane cyangwa kwezi kwa 5. Yego, ndumva ari bw'izo video abantu birirwaga bazivuga, umuntu mpa amafaranga muhe nimero muhe video za Yampano, bikavugwa tukagira ngo ni ibintu bya joke cyangwa bya blague. Aho rero zisohoke nibwo abantu bibutse yuko zishobora yuko arizo mu kwa 4 cyangwa se mu kwa 5. Numve ko abantu bari bazimaranye igihe, nk'ubwo birirwa bagira bate ngo birirwa bastress umwana ngo nabahereza amafaranga, birirwa babwira abantu ngo nimpa amafaranga mbahe video za Yampano. Rero nibwo buryo ki amajije gufatwa abantu bagera kuri 5. Abo bose mwumva hari 2 bafunzwe bwa mbere, ni 3, hakabamo nande na Jihadi, ariko abazwi cyane n'uyu nguyu witwa K John ndetse nande na Jihadi. Abandi bandi ntabwo abantu banabazi cyane. Rero Jihadi nyine niwe abantu batinzeho, umushu w'agasongabugari, si tumwanga turamukunda, ariko abantu bari kwibaza uburyo ki Jihadi yaba yaragizemwo ibi bintu mwo uruhare, kandi umuvugizi nyine yabyemeye. Ubwo nibyo niba aratinyutse gukora ibyo bintu, muzi yuko mu gihe cyashize bigeze kubikurikiranwaho basanga nta hantu bahuriye nabyo, basanga nabere we n'umuntu witwa DJ Brian. Niyo mpamvu abantu nyine babitinza baribaza ibintu bigiye mwate kandi bifiteho amakuru y'uko ibi bigize icyaha. Abantu bagakomeza bashinja Yampano ngo niwe bagakwiye kugira gute,
niwe wagakwiye guhanwa, kandi buri muntu wese muri telefone yiwe aba afitemo iki? Amabanga. Urumva kuko ya mpano ibintu ntabwo ari we wabyishyiriye hanze, byashyizwe hanze nande? N'uwundi muntu babanaga, ari we uyu nguyu witwa nde? Ngo Pazo. Ariko ni ibivugwa, ntabwo tuzi ngo nyiri gusakaza ishusho bwa mbere ninde. Ariko impamvu bivugwa yuko ari Pazo ni uko ngo ari we bari bafatanyije telefone, mu kuyifatanya ni nawe ngo bagiraga bate? Babanaga mu nzu. Niyo mpamvu abantu bose bakomeza bagira bate? Bensista bavuga ngo niwe nyirabayazana, ariko n'ibyo abantu bavuga ntabwo RIB iragira icyo ibitangazaho ngo ibishyireho umucyo ngo ivuge ngo nyirabayazana amashusho amavideo yahereye kuri nde. Nta kintu yari yabitangazaho. Rero abakunzi b'umushu wacu Djihad, guys, mu musengere ibi bintu abivemo amahoro. Njyewe nubwo ubuvugizi bwabitangaje, kuko nzi neza yuko iyo experience ayifite, yigeze kutumwaho ku bintu nk'ibyo, ntabwo ndumva neza yuko ari we abantu bamukunda. Nanjye ndamukunda, aduha ibyishimo, afite agasonga bugari rwose, aduha inkuru, atumara stress, ni umwana mwiza, buriya akunda abantu. Ni ukuri Imana imworohereze hari ahantu ahabe umwere, biriya bintu mbese biriya bintu abivemo amahoro, abisobekamo amahoro. Imana yo mu ijuru imuhumurize, imufashe, imugirire neza, abisohokemo. naho ubundi Djihad yabababaje abantu benshi. Djihad yababaje abantu benshi, yabateye agahinda abantu benshi, kubera yuko usibye kuba yivugira inkuru, usibye kuba nyine azi kubara inkuru, rwose ni umubara nkuru mwiza y'imihanda. Ku bantu bamuzi b'inshuti ze za hafi murabizi ko Djihad ni umwana mwiza, nta mutima mubi, nta shyari, nta rwango. Abantu tumusengere cyane aha hantu ahava amahoro, kuko na n'uyu munsi igihe ntabwo ndiyumvisha yuko ari we. Imana rero yo mu ijuru rwose imworohereze, igira ikintu ikora, hari ahantu ahave, hariya ntabwo ari aho kuba. Na n'aka kanya kwiyumvisha yuko Djihad ibyo bintu yaba yarabitinyutse, azi yuko byigeze kumuvugwaho na RIB ikamutumaho, abantu benshi ntabwo bari kubyumva. Ariko ikivugwa cyo nk'uko nabibasobanuriye, nabibasomeye ku kinyamakuru, umuvugizi yabigize ate? Yabyemeje yuko nawe kuri tariki ya 26 umuntu witwa Djihad, umushu wacu, yatawe muri yombi, akurikiranyweho iki? Ari amashusho y'urukozasoni ya mpano. Ni ukuri turamukunda, ni umwana mwiza, agira ubumuntu, agira umutima mwiza. Nyagasana amworohereze, bigende neza, ave hari ahantu ari umwere. Imana ni ukuri imubeho. So rero ibintu bya mpano bikomeje guteza ibibazo abantu benshi. Ibintu bya mpano bikomeje kugera ku kigero twebwe tutatekerezaga, kuko abantu bose amajwi yabo yagiye hanze, amavideo. Nta wundi muntu ugeze ateye intambwe ngo ajye kugira gute? Ajye kurega, kuko ya mpano we yateye intambwe ajya kurega. Ni nk'uko ibintu bya Vestina n'umugabo we abantu babizanye, umunsi bizajya mu mategeko bizaba bibi cyane. Ariko ya mpano niwe uteye intambwe ajya kurega abantu, none bifasha abantu. N'umushu wacu agize ate? Abigendeyemo. Tumenye ibyo tuvuga, tumenye ibyo twandika, tumenye n'ibyo dushyira ku karubanda, tumenye ngo ibi bintu twebwe tubishyize hanze byatugiraho izihe ngaruka, n'uwo dukorera iryo kosa bizamugiraho izihe ngaruka. Ariko Imana yorohereza umushu wacu Djihad, rwose Imana igukorera igitangaza, ikwigaragarize